DVC ni nan kut kanin tlai na April ni kulan ni nga thawngpang krak chimlai nihin Myanmar ram thil changkong a ASEAN chungtel ram hruaitu na ni thil panga biachahnak an tuah mi tampi ni hruaitu tampi he nga ngan ngai mi ASEAN meeting chu a lim chang ASEAN chungtel ram lutlai na laka ngiathlaitu jalkap lutlai Senior General min online zong akai ve min online chu ASEAN chungtel ram lutlai na ni Myanmar ram kong a an thin phana an chimmi angai ve hi ASEAN chungtel ram lutlai na meeting a zapi lungtlin mi panga bia an khia kho na in nu shin chawvo lei achol chang tu na ni chun hlotlin na a tia an ruat lo April ni kulanili Indonesia Jakarta khopi a to mi ASEAN chungtel ram lutlai na meeting a biachahnak an to mi panga chu pakhatnak Myanmar ram chunga achang mi ning changlo to sarnak vialte hi azok zok in ngol ding le hi thil kong he a pehtlai mi pau ni ning changlo to sarnak chu asi kho chungin isum ding pani nak hi thil changkong he a pehtlai mi nak kalak a thatnak lei apan mi iton nak le chei mai nak tampi to ram mi cha a dai nak lam kol chi ding pathum nak ASEAN Secretary General Bom nak in Myanmar ram kong kaw chei mai nak rian tuan chua asi kho nak nga ASEAN Chairman Special Palai ni iton nak le chei mai nak kong tol ril ding palinak ASEAN minung bom chat nak phu Asian Humanitarian Assistance Center AHA sinin Myanmar ram mi cha a minung chungzang fa na khe a pehtlai mi bom nak pek ding le panganak Myanmar ram kong kaw special palai phu chu Myanmar ram a kal in thil changkong he a pehtlai mi na he ton nak ngai ding se hilungkin mi panga chunga ngiathlaitu ralkap ni tlai mi na thla pek ding belte atel lo Intact Indonesia President Joko Widodo pumpak chathan tua chun ralkap ni an to sarnak vialte angol zok zok lai arm khel ruang atlai mi vialte thla di na lai tia alang tar Indonesia ni Myanmar ram thil changlin dang te in adai kho nak nga nei niam te in kan nyet peng lai tia than chun Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong ni ASEAN palai Myanmar ram a thla ding mi timi chu Senior General mi online ni a allo tia ASEAN meeting adi nu Twitter a atilve chun Malaysia Prime Minister Yasin ni tutan kan meeting chu warning nakin kan hlo atling ko Myanmar ram thil chang he a hawrang ada si ti mi he abepia kan chia lo cha a mi online hi tutan meeting a fak pi in kan mo chet lo ning chang lo to sarnak welding kha bepia kan chia mi se mi online ni chun hi thil hi khat lei na ruanga si ti achim na in ning chang lo to sarnak welding tu chu alunga tling ti achim ve tutan meeting a mi online ni Myanmar ram kong he pe thlai in zaida achim ti mi langtar asri lo na in hi meeting ngiathlaitu na ni chun mi online ni hin zairuanga da uknak kalak ti mi kong he arak chim ton ning khan achim lai alkap le rammi kar kong he rammi ni an nge chun siamin karal kap an ka na ti achim thaulai tia an zoom tutan ASEAN chungtal ram lutlai na meetinga UN thok in valai pi ni an chon mi le an nga ngan ngai mi meeting asina in iru chan ning bantukin ahlo atling lo dia nu shin chawvo le chol chang tu na ni chun an chim nu shin chawvo kilven nak le chol chang tu u ang miu min ni aham thok a chun ASEAN emergency meeting tia an rakti na in a nu deu a ram lutlai na meeting tia an hun thlen hi ASEAN thil ti kho nak dot khat ahun tlak se tutan meeting a biachahnak an tua mi zong he ram tam tuk ni an than chia mi he adan nak a umlo a khat ko tutana soisel nak le mo chet nak tampi lak min online pumpak bak meeting akai tar vek a chun min online sinin bekam nak pakhat khat tal chu alak ok se aralai mi a zaitin da kan tol rel lai ti mi ok se asina in chuban tuka lo cha a hlo tling mi meeting a karut lo tia chim tutana Indonesia Malaysia le Singapore ni chun mi online to sarnak chu fak ngai le dir hun fek ngai in an dau an dir hun zong fyang hlang te in an lang tar adang ram hruaitu na chu meeting kai kel so in an kai tia ngiathlaitu na ni an chim Philippines Thailand le Laos ram lutlai na chu tutan meeting a an kai lo an ma zaka palai tu an thla na kum thong ni le kum kul le kum khatok in ASEAN Secretary General Tuan Chan atling mi
runai sang pasang hasanal bulkia ni nihin Myanmaram thil changkong a kathin phana dai lo adu nakin boy bai nak azul chindingi a homan ni kandu mi asalo akap ni uknak andak ruanga achuak mi boy nak kong le rakhain ramkul boy nak tol rel ding he abepi mi ase e fangai in izom ri ding mi zonga si tia athan ve Nushin Chow Vokil Ven nak lei chol chang tu na ni chun tuten Asian meeting kong a thlothlin nak lo tia an chim na in Myanmaram chan kar lak chawza National Unity Government NUG chimphon nak nol ngei tu le NUG velei chung ram kip he ren 20 nak le Union Minister Dr. Sasani Asian chungtel ram lutlai na meeting bicha nak chu lunglom te in kan chawtlan I Kay mina rian rang te tha biak dingin akan chimbiak tu Indonesia President chung zonga kanilom Myanmaram kong lung lut ngain achai mai tu di lak chung zonga kanilom phone Asian ni biachahnak atua I nol ngei nak apek bantuk in Asian Secretary General zong ni ape zul ding kanirwa chan tia chathan achua Asian meeting adi nu April nikulani nga zonga ramchung I zalong te indu lo nak alang termin ha mibu thek nak le tle khi nak a thiam thiam Siam nam mang in mibu an thek na e ralkap ni tle mi nu mak chian na chunga achia kha tuk mi ralkap to sarnak cheu khat zong alin sami thil bp pakhat a hunchang tutan Asian meeting kong a uknak la du ralkap le in chathan chu mi le thang that nak pelte ri lo DVC-Thawngpang ngai tu hindi lakchunga lunglom nak tampi kan ngai